Then amana se khongjom de ji kaino khongjom gi lan pham ji kaino ji history na sakini India na madu adu ma function du khangi ko khangi Manipur je sugumba sahi lising mari mai puai leba ningthau palamba tangkak nai na British ki makutai koi maning khata ma leba mo era madu gumba leba mani puari sini ga ji tangkak nai na haitare ko no nga ma numita libiu hamrate ko adum lira leba hamrate tangkak nai ba mafam sa ba khara koi wari liu khangan biu ko sentaki lusing basing gyan tahan biu o Manipur je sugumba north east ki mangda lei ba dugumba state Manipur je sugumba state mani ga je mathang manau lai la khato ba dugumba leader sing dugi bakok ta changan biu habni khoi je pososiba aduma mayam duni khoi na ngasi baraki president la piu matamda baraki president la piu matamda hoi nakana ni makiyo ba opinion nakana ni makiyo ba pen da pam da mayam tasan biro na biro ka sukai de adu nupi lan gi ba dugumba tharma da sok ya ba la ki do madam si tasen khoi ajini se tasen na Manipur gi yamna unique history Manipur gi lejari ba unique history se fazana madu ko thada birakanda Manipur so irang si juta fazana madu khang shujan birakanda madu chap chap justice ma putona bhona matamda kai meng thada biu ko wakhan khada thada birak ma khumje sina tana ka haninga lejide aduna president ki khongsa se koi lakor laktaba koi adudi mo yo mo ga lai re adu lakpi gani haina thorom yorani haina ngasi highlight ro fonga abani na koi na hajening si kasengna Manipur da khongda bi Manipur yogi ko mikupta kasengna Manipur gi leibu core issue Manipur unique history me amji ang tang hangara nei na biu nei na matu na tapana matu gi ba phile am haitare ko justice am matu okhanda pubi ra ka matu gi ba wari am lo na mo na ba da shurna dum thojan bi wo shuna ko ja hai thomja ge kan